Diolch. Clyweddawn wnaeth y gweinidog ddatganiad am roi cydraddoldeb i gymwysterau tygau Cymraeg a Saesneg mewn gofynion prifysgolion yng Nghymru. Student recruitment, as I've said earlier, is a matter for individual institutions. However, it is my understanding that universities treat Welsh and English GCSEs equally, although individual courses may have specific entry requirements. Chi'n iawn, mae mater i brifysgolion ydy manylion a mae yna faterion o egwyddor pwysig yn fan hyn. Mae yna fwy nag un achos tebyg wedi cael ei dynnu i'n sylw i. Yn yr achos penodol yma ar un diweddara, mae darpar fyfyriwr meddygaeth wedi cael gwybod na all hi gael ei derbyn ar y cwrs am nad oes ganddi hi y radd B mewn Saesneg tygau, X sydd ganddi hi, ma B ganddi hi yn ei iaith gyntaf hi, sef Cymraeg. Rwan mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud wrthyn ni mae'n amryw o gyrsiau eraill. Mae'r gofynion mynediad yn gofyn am dydyn ni ec mewn Cymraeg neu Saesneg. Mi fyddwn ni'n gofyn am eglurhad pam a fod angen B yn Saesneg yn benodol, a pham na fydde B yn y Gymraeg yn ddigonol am y rhesymau hyn hefyd. Angen gwneud y pwynt, mae hyn yn arbennig o wir o ystyried yr angen sy'n bodoli am ragor o weithwyr gofal sylfaenol sy'n sgiliau yn y Gymraeg. Beth dwedodd y Coleg Cymraeg wrtha i ydy y marn y coleg dylu trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal o ran y gyfyniad yma a byddwn nhw'n mynegu hyn i'r brifysgol. Dach chi'n cytuno efo'r egwyddor hwnnw y dyla'r ddwy iaith gael ei trin yn gyfartal yng Nghymru ar gyfer cwrs sy'n darparu ar gyfer y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? Well, of course, I believe that the ability to be able to practice medicine bilingually through the medium of both English and Welsh would put someone in very great stead for being an excellent practitioner. But as I said in answer to the question, universities themselves are responsible for setting individual grade requirements for the courses. They do that often in a way to ensure that the right students are placed on those courses with the right abilities to be able to be successful and to thrive. That individual case I am happy to look at, but as I said, it is for individual institutions to make a decision on the individual requirements that they require of students to be able to be successful on that course. But the principle of a Welsh language first language GCSE or an English GCSE as being compatible is one that I agree with, and one that we use as a compatible performance measure in the Welsh Government's own evaluation system. Marcus Short.